the major principal organs of RWANDA, the mayors, the General Assembly of the Rwandan citizens, headed by President, is the main deliberative organ of all members of RWANDA, the peaceful political party. The RWANDA board is the steering board of great men and women of the leadership of ours. The body's responsibilities. The RWANDA board of directors is responsible for all overall leadership of the party through oversight and guidance on the major key strategic and risk-taking issues. It plays computer and pivotal role in setting up the systems of corporate governance within the RWANDA to ensure safeguarding of certain policies, suiting and fitting procedures, aligning the incentives of the RWANDA managers with those of the shareholders. The RWANDA managers and make sure that every person conducts a self-evaluation exercise in compliance with the RWANDA orderliness. The corporate RWANDA governance report shall always be on corporate RWANDA drafted governance report every 4 years term. Board of Directors profile, executive management profile, the president's profile, the RWANDA president's report ever and ever. RWANDA's pillars of good governance. Number 1, poverty eradication in heads and also in Rwandan pockets. 2, ignorance eradication. 3, improving access to education. 4, illiteracy eradication. 5, promoting community health and welfare. 6, disease eradication, visible and invisible ones. The invisible ones and the oral external diseases, and the visible ones, oral external diseases. All these, the communicable diseases and non-communicable diseases too. We the RWANDAs, we have come with the heart of hospitality and humanity in nature. So we shall need everybody to set himself or herself in all these orderlinesses of RWANDA and ever to be in a straight line, never to go astray. Therefore, RWANDAs and non-RWANDAs shall enjoy the common achievements. Thank you very much, my fellow Rwandans. We shall share this greatest achievement to all East Africans
and Africans in general, and the entire world. Our Jews shall be the conqueror and never to cause any disease. We shall have healthy body, healthy life, with successful wealth. Thank you very much indeed. The old, the young ones, both sexes. Thank you very much indeed. This is the RWANDA President, founder and legal representative. I'm the RWANDA President. RWANDA is Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes. N'ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Uburyohe bw'abanyarwanda budatera diabete haba. Murakoze cyane mwese. Mwese abateraniye hano mu nama rusange y'abaruda n'abarudakazi. N'uturuda duto tutarafatiranga muntu. Mwese n'inshuti z'abaruda. Murakoze murakaza neza. Mugaruka ubu n'ubutaha. Naho ubutaha rwose muri abantu beza mu ntara zose zigize igihugu n'umujyi wa Kigali, mu turere twose 30. Mwese abahagarariye RWANDA nk'uko mwese mwitabiriye inama. Muhagarariye abaruda hirya no hino muri RWANDA. Noneho nk'abandi perezida wa RWANDA, nkaba n'umunyamategeko wa RWANDA imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Bityo rero RWANDA ni uburyohe n'abataraza muri RWANDA mwese. I'm beckoning you, you just come and join our RWANDA. Is the sweetest and healthy political party, the peaceful political party in the world. You shall enjoy whatever you need all the times into your existence. This is the RWANDA. RWANDA ni uburyohe ndabarahiye. Tukomera ku muco wo gusoma no kwandika. Utazacika kubera kuza kwikoranabuhanga. N'ikoranabuhanga tuzariteza imbere. Twite ku bidukikije, ibikomeye n'ibyoroheje. Byose tubyiteho. Uru ni urukiko gakondo gacaca nyarwanda. Izaca imanza zose kuri tere. Nta kongera gusiragiza abaturage bajya mu nkiko hirya no hino mu gihugu, ahubwo inkiko zizajya zikorera ku rwego rw'umudugudu. Ni naho tuzajya dushingirira n'abene gihugu. Nta kongera umuturage kwikoreshereza ubukwe bwe ku giti cye nk'umuryango, ahubwo buzajya bukorwa na leta. Tubashingire ku mugaragaro bose babireba. Abanyuma ubukwe tujye tubushyira no kuri YouTube, no kuri Facebook, no kuri Twitter, hose isi yose ibibone ko kanaka na kanaka bashakanye. Hanyuma duteze umuco wo gusoma no kwandika, tubutoza abakiri bato bawumenye, usiye no kumenya banawumenye. Bagendane n'ikoranabuhanga batazasigara, kuko ryo ntirizasigara inyuma, rizakomeza rikataze ritera imbere. Tuzagera kuri byinshi ariko murongo w'ubwenge bw'Uwiteka, wisdom. Thank you very much indeed. It's my great pleasure also to have been with you since morning and since time immemorial. You have been great people of mine. Thank you very much. I'm the RWANDA President, as I mentioned it above.